vya munoende wadhi wita wa ndoa ya kwanza naindi kama kawaida nina utani kwithiwa nina mo Rev.Kalama Vite Pastor Grace na kwa hindi nito wa Meshack Kaleli. Yes, naindi vatekwa nanga time kitambilile mwethukizia waitu mwendwa tiende na topic yoitu ya kunena maundu ala matialite Mitwaanoni ni chao Kitialite ndini wa Mitwaano ni chao kwenu Kitialite na niki Mitwaano witu ute utembea wina thina na niki Mitwaano wenyu wena ukaza tuli chendeto sito we tu male tu tukatatanisye muundani sipo makosa maili to likokethia junti alitone na ndeto yi siana yikata ijewa nundu siana ni siekwewa ukabanga nampe okubindia lakini ni tweso ose obya chathi twikata tunena ni ndeto sieba. Okay, wandilikania pe ndeto ile sia nene wa bedroom tigo yilo wa nene unazio kana lilikanai yimbe ndeto ile sia nene wa bedroom o yunepo inene awa nundu okay no tunene tweli na twamina kunena ukazi ela ngothi inyesu monani au amuthemba mo ai easiana utethia twane no tweli na kuwe ni mwene balanza wa umaluka ni wepungwa munuka ni gongo etani kana yu mwethio komana na andu ukwaza kuelezea undu museo no kwia kana ethani mukim ndisi kana omemo Thayu usimu no wa kuelezea no likete both yukesa kwithia webanza webuga musi wako kwanza juu yesa hivi andeto munena ni isie we aindwani ni mamekie aibetinge sia kanisa ona pastor referent bisi andu maike ye mabasta munoka za kwithia aibasi tandaile to bithwa kindu ngwithia ni wese muse wondo ndo wilie kila munene ye bedroom kwa chasa stanu sembe iwe basi tai ai mume wakwa ekie aitagwa sio ndo ngwithia muse ndwe kila kimbithi cha nyumba yo nundu besi ndo siale tedha siesikiwe ni mume na muka indi mesie mingi ye kimbithe keu ni kwa watu wangamunuka ndeto mteke ula musie kibetiki na malikila we ekobi bedroom na ndwele abayanza bisibe ibetineka petelo waziata ulwa unene asiate ndeto isi to unena tunene ta ndeto inene nene twe kilungu chake u tojena ba edwa mundu nukunene musowa 11 kilungu chaka na kwekoseo nane ta ndeto sinene to ningai edwa nene tandeto siumetaka nywani wangai petelo yazio kweli edwa mundu nukunena na mundu maundu ne Mitwaano nundu Mitwaano o reflect ya umira ngai na ndio tegemea kana mundu niweze ngai niweze yute yonena na background kwa kumba nakola wewe akuthiba no nandu kumwe no wazi mundu niweze ngai na ticho tembo sene siatha ona muna meje tanyasia ngai ni wanangetwe ni minenela ya ubungu anga munuka takisakwa wese mundu mukwa mwata umangie ungi andu magito kuneka mato na yuti chote bambo sene siatha kobe bandu bange ndeto isi umela ate ombuseni siatha wa mundu nukunena na kanate yanisia mubango wangai ndene wa Mitwaano ndene wa community na kila mundu balawe anene tandeto siumeta kanywani wa na tuyasia Mitwaano ningilekani ya Yesu na kanisa pende to wenda au tabia Yesu kedha wali to mtaje Yesu ya chao eweka tindeto sia kumalela na beso ya isi ati na ndeto sito ni samae munyo imanenge mumo alama siwa wese kindu kicha kibetie kukwia ni wenda anza wa Mitwaano na ndwika ou thina ni chao kana niwe witha aithinza useto wa Dominic kuma makueni Dominic besi ndo ile pe ando mezi methoka me proactive maka utangi latene utanesa umana na pe ange ukeva kibetiki ndo kianiasia bata kanondo aniasia undu we aniasia kuma kekombea ila mwatwani kwekyo kukombea na ke comparison ke kweka kwa ukeka ni batu oneka Dominic wikalande na mukau ukamuya umbea auna oswane kana ukethiwa no mususpect ya na kangi mbisi nuto anyala we very social ukethia be mundu mukamona amu ithe kamuno na mo ene na kuwa bikabala we mu yikutheka pesi ndo situma imwe mundu atabwachu no suspect wondu ni mona kwa kala inde we na mukau
munene ndeto hii we wona uniki na wona unike na niki ucomment you Msiendo Kimanzi. Nimeolewa alafu niko na swali. Because my husband huwa anataka to change styles tukifanya hivyo, but mimi huwa sipendi. So naweza fanyaje? Yuko azia noenda na we kibeti na we mutwae. Yue ndo utuma mueme we umalo kanza. No mwe kalondi o mukaelea no kamwe style na ndienda. Na style na newe haino mesia. Na style na ndinesi. Ndo ko imesi umeasiano. Imesi umeasiano. Elewai ekangutabye mama. Utona kuka ukaesi style izo kaziziendeka. Na mueme we idio manda. Usienda. Whatever kaachia. Mundu mutwaenda asiandike ndieka. Ano makita emaniani. Ano makita akwemaniani. Na kunene ni ama kamano. Reverend ndiseju thina waka ingi ni matwa iwe. Lakini ndatwa kutwa ndama nakane watwa iwe. Bisi watwa wailete kwile cha kwa mume wa kupyo ukamot satisfy kabisa. Edwa ewe kini chokitonya. Kwa kungilela bawa yaka kata. Uka satisfy mume wa kubyo akakwatanga balokwenda akalika balokwenda nundu mwiti wako ni wa mume wako ngeti mwesi kalata theke no sio sobea nizo kitu binima kula sia uyu we sobea ukakebiyaba na kiyondonge wile to sobea nundu we sobea ukakebiyaba nani wa twaiwe. Kaleli mimi nilioa bibi akiwa na heshima, lakini vile alipata mtoto anioni mimi kama mtu. Akona madhalau nikiomba sex ananiambia amechoka. Ati ukiomba? Imagine. Ukiomba? Nikiomba sex. Ukiomba? Aimetia. Alikuwa mwetia. Kana loga yako nena. Ananiambia amechoka. Sijui nifanyaje juu niko na haja sana. Yukibetiki nena ni wina cho. Ila mundu wasia na ena kana nutonyo kwitho yo muno ena kana okoncha kana atonye dhambi hiyo tumianda wasia family planning nundu nazoni sithe ya se libido ya mama ukethia wigo tena olabata wikita kwijingisia nena nya wina kibeti chaku na chochukio kubata tienda uneno na choto kieti useo onetha wiwote kwenda mume waku no kwenda muyani sebata wake kwa ukibetiki ambo kielewa nundu kwe maundu teka kibeti chaku kiyonja nundu ilikochonga nondo ngwilika kwika kwe maundu uteka nundu nikisia ye na noke kwa tene kwa manyana hii oundu muende. Mimi kila saa nikipata jamaa atukosi kwa sana. Shida ni nini? Ndeona nini mayebani aimanda mayebani thina wa umwitu nutonye the problem kuyaka ainge mekala miaka mingi matatwawa alika wanthini wake ni bitterness na nduza kwithia communication ndamisi na ndesundu wailite kuoyanga wana munyanya yutajupe madam mungi ndemuweta lakini wekalite muno na yu kila si atuma nduna mundu ume aimwesubo imwe ya indabye nenda tukomane tuenge weno tubangithie mundu mugaimwe atisina wakati huo si upange kana wiyo amaitane sia umwe ela utukune azimu me college yuma mind kila mundu hostel zini aimwe I love you aimwe stuck you ushetani aimwe stuck you shetani yuku yandu utangiye mutundu ngwithi ya mundu mukani ni wikalite muno na ni mutangiye na enekinda na tusautwe yata na miswa debo nundu andu mekwendana maya ndeto sia wendo ti lazima mwene na ndeto sia wendo mwike sex na yindi ya mwana kenunu kukwenda aikuya kina kufeel akina kusikia wimwe ndiye ndo tundu ndiye ndo shetani ni sitaki mimi nimeokoka Yumundu tubanga ndura mundu ume ewe kenye nditonya amweke komwe tu nutonya idwa wina thina wa communication undu nena na cianamo kana ikethwa no mumbile pe mwitu mona mbiye thina wake ndenondo na kila siaye ba gwe ni mwanake asori ala ndenondo ayikata aimweka ai nundu ndenondo ata ndeno baka kama chako chando imaye okana sikola kineto nini
kanini na yue yumundu kwanza yumwe elongone asimu ambia hii nyendabye pastor aye nikendo kanini we na yu ai mumema ubile na yu ambia nyengile senatu mandu na mwana na yu nenga mwana ko mwe maindu ambia pastor kwa nena nake ya utabye ni namo ai ambia pastor nyini siedia mwitunde nondo nyina asisia yumundu akakwatanga acha wakeka keawa kuni tonya imwe ibono maubile ukethia mundu ndwitha yu omema kutuma ndo naku peki ndo tetha esi lakini mwe kalangania nema niani ayuma ngakanywa ayethia unyunga akanywa datao ndwithia yutia yaku iyo unyunga kana thina uimunenga yu kitao nyenda wasia awa makile vita atano unyunga kanyo mweta soma na kewe baka luma kana thina yuku yamwe wisa akwithia wakoma nake labda ni wakiwe kithei esa maindi sini waume ni wene wa mayelesia ku akoma nake mundu ume wako amunengaje mwasa ataulo bakupe kana koma ndwithia ni kiwu cha kwiba usu aithie mwa kana songenge magule metuke mwati ndata nita watoni na neba sinai pekele tunindu nako inya newesi lakini ethe ndesi nani mukali muno ngatoloka nakoi pemba kosa nundu nitwanda nite nako we ndukaelobi mwetu wene nusikate no utumionzi ya bandu thikeneno ona Tanzania kalea isa ukwatu ndukatate utolocha mwetu wene mundu no manda atumea makaoka makathiu munene ukale ukathea wa musene ona ukale musene na kangotabi ukale wa musene wotumete kele tukazobeka kubika bau ukale musene na mwana kangotabi ukasi akana na undu weka no wewe kwa kakato lokwa ni mundu ume na bandu baisa kuona kiumo kike ye repeat nyumbani yenyu enda we kalende umande ase moke musee wa menangui na munota bikazi ya nani ni wakwa ndi unengo nina atwanie na harusi mwaka wa 2005 na tweka la bandu ba miaka 13 na mwaka wa 2018 kibeti nike 90 nindo na kutwana ingi usweta wachalo yotira no indikie ndiye muje kalende musise mathina ni maona mwisofu kutwana tiko ndawa ngaino menete mileano na jilo banga utwaki ngindo isi utwaki kyoko mwa pekindu mukamba waneni asia nikaba oji imujila wisi kutemu laika utese yukibetiki mutani wada kina indi kitikazi okana iketwa wa ndaimwe kalenda tikitwae kala indi tumano ase atia wambotia wa manyanu po wacho ni wekata ni wathela tio yusembe kutwana mzee wangu anisaidii kwa chochote lakini usiku hata hataki kupitia hata siku moja nitampea na raha gani sasa ndamuteza sio mundu muka kindu ki teacher uthosia chelo nenga nwemana nundu cheke iwebu mana indi ngewa ya kutethwa ni mwaile kalande mukayangewa lakini ubo wa bakitandani ndwaile kwasia ndwiwala nundu ndautethasia kisa muchuko watho wewe kisa muchuko ya bandiki wewe nenga imana kwa mume wa nandu nenge mueme uchionde na indi nundu aishu ino ya utakutethasia ambaye kalande koteva imbeza itebo ukatwa kibetikitezi kusubia mali utona kwikata ona watho wacha withi ya chanangie ngelewe hii ndona kwikata yukibetiki kitese usubia mali chambe pedhiwe communication kalandi ukie kibeti siendo nesiaileta kusubiwa yani yukuibeti sansala ukithia kibeti yukisubia mali nundu ni mukaku ambia kumumanyise umumanya wa mtu wa mundu ni kisansala keso subia mali ambia ukielese wa kiasi tafadhali subia no ichonya uitonge nyumba we isubia kikitungwe mtumia mwana ambi yenye nato yikibeti chakwa nethi akikiko cyane bidi nambo kalika teka thamba imwe ebinda ambe ina kitwa upasta na kalikile na kiete laini na bikanyomba unethe aje kiko kibeti juja chambo dhambia na kietuta nuno ndiye kala kikoni ambo kikasa the first time ambe kibeti chako cha lunga lile yuthi na nikibeti weye bayamba ekanacho no yisa ambio kilunga ndwe kilunga ambio kilunga from the first day ukesobia mali sobia ndo iko net mbesa kinenge ila kitona kumanage